omushachi witashikira omwanya n'abebembezi ba district ya Kyenjojo aho ebisharara bisisirwe kandi tushangire byinjo mu bisharara bitachine rugendo kandi bimwe bakahingamu omwani hanu kaitanya nakasanganyiziro hoira abantu bano tubahire warning bagambe bavuge omusaro bati bagenda omaiso nibongera kusisa kisaro ate kitukirire mtu agamba leka tuteme leka tuteke hansi byone bitusangire omukisaro kinuko abandi basobole kwekeramo nturore obwire buhindukire bwino musana mwingi kandi ntutunga floods nyingi habwo kubangwe ikintu exponge cyakubenki ahora amaizi abantu bakitemere abebembezi basigire bahabo bona batahirire ibyo bahangwe baroha barko baragiro kurugamo omubiro mushanje byonka ubware bangambire kubali muyaka hanu bokone ibintu byahole kurunda tagira guza barohaye hand number twe tukagire tubahire eviction orders bunde bipapuro babikubagamba barugombisaaru twabereze biro musanju baralemwa kwihamwe byabo then tujja kubantu jantu bitema hansi kandi hasente zabo activities twala winga rundi ebyo kora mukisaro bisobora kubantu ikereza ekyo kubanza kuba umuntu otandika ka ecotourism kawo abo kubantu bantu manya aho le manager okorolera kisaro kitarugaho ekintu ekya kabiri no so kwihamuga amaizi for irrigation hati twina micro scale irrigation zino twina ama districts abantu mbabagamba mtunga amaizi ago nho bagaiha then mbarigeting ebintu byaberuguru ekintu kya kasatu niko kutunga ibidipa byenyanja omubiro ebihwire mukuru wihangana wakaragira baryombesharro kubiruga mu bucirikare amakuru agagasha kwa Daniel Bingana.